kwa ibindari ya miaka MUGWANJA rĩu Christine GATWIRI Ndega mwana wa miaka 15 kumantura ya Keriani Njaina atithiritwe agikenera muturire ta ciana icingi one nyuma ya kurwara ambiririe kugwa kuma mwaka wa 2017 na thina mbere kurwara ona nkurukini nyume ona ACIARI mawe kuriungana na masibitari ni KENDA abora na ria mwisho akuma sibitari ya Kenyatta ETHIRITWE akiwa UTUNGATA wa muci uyo uri ukinyite bagukua nkoro ni wethiritwe na kibarua gikinene muno kumenyera GATWIRI kumakiri ndawa cia goro kuthie kiri kuria irio gitumagira mibira na kinyagia mautungata mangi mamengi na riu ni makuromba thirikari na kinyagia antuma wendi umwega kwethirwa makimatethereria ni KENDA murigo wethirwa ukibutha. Samuel Geshimagataririe Aguciarwa mwankani wa 2017 Christine GATWIRI akeneretheria mwiri wa kagita gakai ara mwankani wa 2011 awatirwe indwari era imunyamaritie mwanka imunthi amberie cukuru wa akinyamaragwa imurimojo ende au kinya kirachi kia mbere aremwa kinya igukira gitandani kira imunthi amamite kwa miaka MUGWANJA. Christine ambeja kurwara 2011 ena miaka 3 inda mubira sibitali aro mulwaru kiongo agirika twamama sibitali twenuka twasoka twaka tukika ikaraka ile ndasoka sibitali kaile na mwana agatura gukugirika tukamama sibitali tukenuka lakini leo kuma 2017 nilo mwana uwe alwalire bururu ACIARI bake ibamamite no echibitari Kathumba ereo ya rufaa ya Chuka Chogoria Embu na muthia ya Kenyatta indi Iromba ryago rya mwana wago kubwa ritakinyanire. Kenyatta nimo malingire CT scan ya mwiso mambira mwana na brain na trophy mambira utombo ni wa mamire saindi imwe Nige tumi mwana uwe atiumba kuthi atiumba kwaria ndero ansoke na mwana muzie no kasokire rwe kura mubi Rwanda mubira une we alisaga nau nkalinga kila kitu na mbrenda nkamwikagira maji nirosirose ndi mubesaga na bono ndi mubesa mathao mathatu mathira nkamwikira gintu itwaraniritie na Harriet Kauge ora aigitwe ari murigitani cibitari ya rufaa ya Chuka na Kagita kandeni ya cibitari ya University ya Chuka ora akwaririe murimojo wa cerebral atrophy. Condition ino mostly yukaga no yuke nontwa ida damage otombo tikatika kwa no kunyirwa kwa cells cia brain na no yuke ida nontwa ida injury to the brain no iretwe ni condition twetaga Alzheimer's diseases ona infection twendete kumenya wegwa imurimo gomba kurigitwa na ukabua enkithirwa condition ino etinene no ETHIRITWE ne kabua no case ni ya Christine ne ETHIRITWE stage ni ambit serious kana advanced stage kwa huko treat no kwethwe kuri difficult na what kira wa endenwa kwenda muno ni kira twitaga supportive care. For example no twakwethwa ati kumba kuria wega either aka supportwa na either gutetherwa kuria kubitukira mubira murimo jo no retete muciojo ngarama inene amwe na kwigwa batire na wira ya kwandikwa kana biashara ya kubaretera mbia mubira uwa uma ningari nkombolage gauka igampira sibitale mubira utulibaga 15 gwekirwa mubira ongi ona ndawa ile anyunyaga mpende mwangulage kana ria 50 anyunya mpende zire na anyusuro kere mpende zire na anyusu kiogoro mutu ntethia mwere kwina mutura ngulaga kabagiti kamwe ngulaga 550 na kanywa kiumia kimwe mwana ogu nikamutamukiria mwana matina monde mesurite ironda gina gutewira omba kuruta nontu agacugurikira mwana ogu kumu nasi ironda iu kumugarura tontu bukwona nyombe no yo ntise ndigiri ne kujumaga ukethira rimwe jumbite mwana kumarelea ethwe form 2 na kumarela arwarire ata athi cukuru kaile twari na wirigirwo akathoma none no andikwe akathugumaga mbeca ciae indi bariromba Utethio bwa thirikari na kinya antu bawendi bwega KENDA baumba kumenyera mwana uju turirite methori makathira tukagieka meciria
nontu bwa mwana uyu kira kinene muno tutethagia nakio tucaga guku kuromba tukanengera Ngai mauntu monthe nontu Ngai nitwitikitie niwe wabecanire Christine. Susan Muindu mbiuca bo magutethia ni kuromba wendu antu maega ma Susan Muindu ma Patrick Munene ngabana antu monde mangimba gututethia muji uyu thinere muji uyu ti muntu umwe ni mageri gututetheria tuoneketha ni tukubota kuigaiga mwana wega. Nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.